Papa Leo wa 14 yizira mu motoka erikwera arakuza kushoma misa yo kumwemeka kandi abantu nyamwingi barebwa haruguto rukuza har St Peter's Basilica barakumutangira n'amashemererwa. Ogu yataho mu Kiliziya St Peter's Basilica yashaba ubutonganizo bwo mu kirire Petero obabiri papa wo kubanza we Kiliziya rero nabwo nyuma nuko kwemberwa ba Cardinal Munyiriri akashohora har St Peter's Square okutambe kitambo cya misa. Kubaheza kushoma batevangere rukwera ba Cardinal baba batebekanisiwe babanza gukora umugenzo go kumukwaso bumanyiso bwa papa kandi Cardinal Deacon Dominic Mambeti niwe yamujwe kaparium ekozerwa mu biya by'umwana gw'entama yamujwe kwa hamabega akamanyiso kuno muri samurunjo he kirentama hamabega je. Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, Archbishop wa Kinshasa omuri Democratic Republic of Congo, niwe yamuhasara rero Cardinal Luis Antonio Tangel akamujweka empeta y'obwa papa. Kubaheza papa yakwasibwe evangeli rukwera okurangira amakuru marungi kandi ba Cardinal hamwe n'abebembezi barebwa bari kumutabarusya. Kwegesa kwe papa Leo wa 14 yashaba abantu kwatanisa kandi yajumerera cyita abantu kiriyo nikigendo misho mu yanga ya Ukraine kandi nabo kuyaheza kitambo cya misa yabwa no president wa Hungary Volodymyr Zelensky. Possano ritrovarsi nell'abbraccio di Dio. Come può Pietro portare avanti questo compito? Il Vangelo ci dice che è possibile solo perché ha sperimentato nella propria vita l'amore infinito e incondizionato di Dio, anche nell'ora del fallimento e del rinnegamento. Per questo, quando è Gesù a rivolgersi a Pietro, il Vangelo usa il verbo greco agapao, che si riferisce all'amore che Dio ha per noi. Abandi bebembeza bahika mukuru ogu ni James David Vance uri umuhizi wa mukuru w'ihanga rya Amerika, Prime Minister wa Canada Mark Carney hamwe n'abandi bingi. Aha biro munani byo kwezi kwa gatanu umwaka w'2025 Papa Leo wa 14 nubwo atoranwa nka papa wa 2026 okwihekereza yatandika kandi bwa papa we yabutandikiriza bo mbutongore okwebembera abakatolika barukurengo mu kahumbi kamwe n'obukikurebena aha bwa TV West and Aidan Bataringaya.